Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Village Council le Local Council in thana duty ten vote an thak meka mintheng khan vote sang thum zani somko atlato Chief Minister Pulal du Oman 16 Finance Commission in airport ti changkluna tur sum mamu ang akpetheni chuan Mizoram sarkarin lengpui airport enclosure huam rengati Sarkar lai puichon Skill India program a manturin kum sahni somni pathum atanga sahni somni panga somni puruk chungin cheng webel che singre le zaria ta pomto tukin dare da tanghian Delhi Assembly in khan vote here aniton Village Council le Local Council in thana duty ten vote an thak meka nimin thleng khan vote sang thum zani somko atlato State Election Commission atanga thunon danin Aizawl district a sang khazathum somli pani thak to in district zinga vote thak tamna berani a champhai a vote sompali thak to in vote thak lemna ber district ani bok tunin thana tana sarkar na thok chhor tur hi mi sang sari zanga somseri pani ani heti la hian all Mizoram VC Association President in VC Tram potoi chungchang Mizoram sarkar khinna chu Gauti High Court Aizawl bench suat athnolani MVCA hian an president pukelangai zolamhingin nikum November ni somni pakata sarkar VC Tram Kharuka apotoina order an khinchungchang athlukna chanimin kham High Court chon ti chuakin Mizoram sarkar in na changa thu bua hi tira sarkar order phasa khinna ni awangin MVCA hian nukirin sarkar order hunung zok khinna turan thailut le a hema chungchang ai to hun tura ruat thama sani som pathum khan MVCA chu dan ang thapa register ni lo wangin anukil te thron angin hemini vekhen in nuk dog le tura ti ani a atu January ni som pali khan thu bua hi an president mingin thailule ni in January som panga khan High Court cho sarkar chin sufia turin ti ta ani het hian MVCA ten in than chungchanga sarkar an khina chin filan ita ka chuan State Election Commission in tun thani som panya Village Council le Local Council in than nei tura ro manchu kalkang pui ani don ani Chief Minister Pulal du Oman 16 Finance Commissioner airport ti changklina tur le runway siam thana turan dil dona ansum mamu ang apetheni chuan Mizoram sarkar in lengpui airport enclosure ain huam rengani ati Mizoram NGO Coordination Committee NGOCC chuan nimin khan Chief Minister Pulal du Oman mu in Mizoram in airport anei chun tun naya Indian Air Force kuta Mizoram sarkar in hlana tumchu ngai to non turnan ngena Chief Minister chon airport encol hautak MMA ramdang anga airport changklung le tha andu ani chuan midang encol du anjon ngaya hewang hian sarkar kal to zongjong te point airport encol hautak je hria in AAI le IAF kuta hlantumin anlo dor to thinani ati Chief Minister chuan lengpui airport chu ramchunga state rang zinga sarkar encol omchunani a khoi state main airport encol zolova Airport Authority of India AAI me point an airport encol hi private company te hena an hlan mek ti soin Mizoram ang state retain airport zole zolova encol chu hautak le a airport changkung tak Mizoram in ane chu sarkar na du berni ati bok Chief Minister chuan 16 Finance Commissioner airport ti changklina tur le runway thar sim tur an dil tur po NGO te chuan thei top chu in Mizoram sarkar malak tum dan hi lo dora lo sepui turin ngen ti soi bok ani NGOCC chuan kumsani somni poli August ni ko khan lengpui airport hi IAF ko ta hlan anrem te lo tin thu chalo siam to a nimin khan Chief Minister hena zekin lengpui airport IAF ko ta hlan lo turangen na le khan thelu ta an soi hoji ngalani MNF President Mizoram Thangan Chief Minister Pulal du Oman Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman le kha thonin COVID-19 lai poisa don kimlo nia ashriat adil non ne ati nimina Aizawl MNF Party Office Mizo namruna thu soin Mizoram Thanga chuan sarkar la puin kumsani sompakua sani somni financial year chunga budget estimate BE a Mizoram pek thei an base cheng viable che sangthum zare somre panga point pakhat pakua viable che sangthum sompasir point pare chau an release theya sahni somni pakhata viable che sangthum zakua somruk pasari point pasari pakua paruka viable che sangthum somle point panga chau an release to boka heng BE hisab atlin phalo na cheng viable che sangkha zare somni pali point paria te hi pelenge turina dil ani ti a Mizoram Thanga chuan Union Minister P Nirmala Sitharaman chana soibokim ani chuan Mizoram in chi la khom share of taxes atanga adon tur pek kimlo an nei lo ti a covid kumani awanga chiatling khom mu an be se ang muzolo ma se financial year kuma pek tur chumi kuma la khom kim man lo awanga akum le lama chumi kum hing thawa pek thina chuam sadi som phoko sangni somni viable che za somni panga le noi som siri pani le sani somni pakhat actual
Vibel se thum pare le no som thum a vain hemikum ni atan Vibel se zali som pali le no som nga pariat release ani to tin chang ani ati REI actual tamna hi COVID-19 wanga central sarkarin apek belle MNF sarkarin ze bruk tak ang shimin ZPM thupok tu zon asoi nia soibokin hi enga tangian manati ta chiama hi share of Texas state in central atanga adon pa ngai rang ni wangin state jong in share of Texas atman dan pa ngai thon man vek lo thei lo ani a le bruk emo ze bruk emo om lova hetiang tho hi state dang jong apo akal dan pa ngai vek ani ati COVID-19 na vain khovel pumpule India sarkar point atona sa MMA MP ho fan po Vibel system tak apek ro pha hiala mipuya tanga chi an hmu po atak niam pha na sat ema wangin state point an hmu tura be se an phalo na sa MMA heti chunga kum nga lai liam hnuwa lo zo thin that de kha tu state chief minister main anti arin amlova aza athak de ulamani ati puzaram thanga chon tu hnuwa chon pulol do oma sarkar hian budget omdane kalpungi chiang do zo kin zir ma sato se du ti soim an thu puang to the point mi pui van tlang ma thodik zik kluak puang chokap mi pu kwal tolo turin shilfia masakni se atibok Mizoram Pradesh Congress Committee John Congress Bhavan Aizawl Friday political session MPCC President Pul Thanzar Hovin Nimin Khan al manga Pul Thanzar chon to din huna Mizo mi pui tan huna du thanna aya poimo omlova mi pui tan du thanna an chi mun le ngai ni ati Pul Thanzar chon politics chu pathian rong bol poimo tak ni ti a pathian rong bol na ani ti hrelowa mi in hmala ka politics tu nuwa ain chi a diglo taka ram kai hruai ani chuan politics ngai ven du lo in ti emo ngai to lo in ti te po politics kal so chon a hru tel ve don thawati a politics chu pathian rong bol na ni ti hria adik theinan hmala ka ngaya ngai ven ve chin ne ngaya politics tu nuwa in nim phum ve kher angai lovani ati Mizo Christian Koshan mi ni na angin politics a po hian eng party a hian nge ano mangti an chut angai ti Pul Thanzar chon asoi bok ani BJP Mizoram Friday political session nimina ne state vice president Pujabi Rol Singh chuan thu sen ramle namro thu en ko sinjom zel dana aram nei tu inen fi a ngun taka ingai tu angai ta hleni ati he huna hian state president Puvan Monga chon BJP VCLC candidate thron angim BJP VCLC omna chuan thil dangnam bik khantir ni donati a Mizoram sarkar mai nilo central sarkar tang ham thana te chu atakin khantir ni tur thu asoi ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tang pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar ing thak le chiar theda ani voin chanudar ni le chanve Chanchinthar pon le ni ang sarkar la puichuan skill India program man turin kumsan somni pathum tanga sani somni panga somni prokchungin cheng Vibel se singre le zaria ta pomto Nimin Khanu Delhi Chanchanthar the Common Union Information and Broadcasting Minister Aswini Vaishnaw chuan mi puite mamo pathei thiam thil te sarkar se thur bing ti soin zaw zok le quality thazok nei ani theinan chanlak ani ang ati आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में Tuk in dare ta tangin Delhi Assembly in than vote hearing dona Delhi District som pakata counting center som pakwa semani a Akashwani thun danin vote chen huna ten ven himna khau taka kalpuyani a Central Armed Police Forces Company somthum pariat center som pakwa hinda ani pontongin Delhi Assembly in thani tun kan lani khan nei ni a tun tum in than hi kilthum in chu ni in BJP Aam Aadmi Party le Congress in chu a candidate zaruk som ko le pakwan ani Chanchinthar serchi tomnan atang pui Village Council and Local Council in Thana duty ten vote and thak meka nimin thleng khan vote hi sangthum zani somko atlato Chief Minister Pulol Doman 16 Finance Commission in Airport ti changkluna tur sum mo anga petheni chuan Mizoram sarkar in Lengpui Airport enko zuin huam rengani ati sarkar la puichon skill India program man turin kumsan somni pani somni pathuma tanga sani somni panga somni prok chungin cheng Vibel se singre le zaria ta pomto tukin dare ta tangin Delhi Assembly in than vote here ni don Chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani